Арыбаңыздар туғандар. Мына нақтады арбузға органикалық препарат Грохус. Bir куб суға 5'ti 1 құябыз. 10-15 минуттан кейін қайра 5'ti құябыз, ошентип 4 гектар жерге 40 литр Грохусту тамырға беребиз да, ошол экелтиги нактады арбуздун тамырына капельный тамчылатма менен ушул органикалык препарат тамырға жетет да. Мына биз бу жерден мынтип жасап койгонбуз, карагыла. Бу жерден суу подача бияка келет, мынакей кирет. А бу жерден 20-25 труба менен аркы жакка барат. Дагы жакка кошулат дароо. Мындай циркуляция да. Башталды органический тамактар. Ушундан чоңойтулду. Biz 10 litre ошондо ар бир 1 гектарга тамырына 10 литрден берип атабыз. Болду, ошо менен токтотобуз да, калганын листовой беребиз 3 жолу. Жалбыракка ушул Грохустан